umukiranutsi wanje bazashisha nk'umukingo bazashirwa hejuru nk'umwerezi nimuzamura amaboko cyane bakufunga icyo kirato bakugifunga neza mbereke umusozi w'iteka niho tuzurizwa niyo uri mu guhurira n'Imana niyo uri mu kuvuganira n'Imana ni hehe nirihe banga ufitanye n'Imana yaho muza muhurira warangiza ukazana ayo mabwiriza mu rusengero mu baturage cyangwa mu nzu yawe umugore wawe akakubaza ngo uvuga iki Imana ihayivuga kuri bingibi wagushaka yagusanga erega mani ibyo untekerezaho iby'igiciro cishiwe inzira zawe ni wowe uzimenya aza kwifuza kwaje we iby'igiciro cishiwe ufite amatiku uri mu gutikura hano hasi ugatikurana na bene wanyu kandi reka nkubwire bazogutsinda nutangira gutikurana na bene wanyu bazogutsinda kandi nico baza bashaka ngo mutikure kugira ngo uko bagutsinda va mu matiku shaka umusozi ku musozi w'Uwiteka niho tuzurizwa tuzabona ibyiza tuzavoma ibyiza ku musozi soza yego Eliya yazamutse umusozi Karumeli muzamubwira ngo niki cyatumye Eliya aja kuri Karumeli kuri Karumeli ndi hari urusengero kuri Karumeli hari ibigirwamana Bela Voria Kaingia Promesa Livaria Aloveni Salarite kuko urusengero rwari Yerusalemu Baragasi kuri Karumeli hari ku musozi kandi Ahabu na Yezebeli nibo bari barajanye antene yabo yo kugira ngo babone rezo
Bonde. Kangeli baya. Shangili madeso. Lovende valide. Donde eterzerega. Angingi ngiyo. Muve mbabwira iki gitaramo cy'uyu munsi. Ntabwo gisanzwe. Yego. Kandi aho ngeze ubu nyine. Muze tuzamuke Karumeli. Kandi ikihinduka igiye kutuzamura. Nukuja gusenya anteni. Zibigirwa ma. Esa turi kumwe ba? Rega mbabwire. Abantu baheze mu tuntu. Abantu bahera mu magambo. Yego. Eliya nta matiko yari afite n'amagambo. Ahubwo gusa we yabwiye Ahabu ngo ntumira abanyesirayeli bose. Tuje kuri Karumeli iwanyu. Tuje aho mumenyereye. Kuri gice cyari kimujanye. Kuri ya ntibjari gukunda iri antene igihari. Kandi aho abantu bari bamerewe nabi. Abantu bari abakristo bari bahuye n'ibibazo byinshi. Muve mbabwire mwa abakristo. Mureke tuzamuka umusozi. Yego. Zamuka umusozi. Yego. Muri ibyo yaravuze ngo zana impano yawe nanje nzangire gute. Zani. Ngo tugire gute. twubaka ubwami bw'Imana. Twubaka ubwami bw'Imana. Tuje ku musozi Karumeli. Muzi abahanuzi bari magana. Muzi ko Eliya yahagaze arababwira ngo mwebwe ni muri benshi. Kandi bari ko birati wabo kuri antene iwabo. Ariko uzi gukinira iwanyu mu gihugu cy'iwanyu. Uzi ukuntu uza wumva n'abogeza ari benshi. Abo bahanuzi magana bari bafite abafana bari ko bogeza nimugira gutya. Nimugira gutya. Muzabona abafana hano muri stade. Kujya abafana bagira ipurusa nka 30 zo gutuma abakinyi batsinda. Umukino wose utafani batabonye abafana abakinyi ntibaza bagira imbaraga. Abahanuzi bari bafite abafana ba. Umusozi wose wari wuzuye. Kuko Eliya yari yabwiye Ahabu ngo ntubira abanyesirayeli bose. Kandi Eliya we niwe wari wenyine uco cyatumye agera ku musozi Karumeli. Aravuga ngo nje muhanuzi w'Uwiteka usigaye nyine. Eliya rero ico yari kwakora nike. Amasa yarababwiye ngo nimubanze mwebwe benshi. Kandi Eliya muzi cyatumye Eliya yari bakora igitangaza. Niki cyatumye babwira ngo mureke dutambe ibitambo. Igitambo rero. Aha. Bwana sifiwe. Amen. Bitambo. Ngo Imana ibusubirisha umuriro iyo niyo mana. Nabo baravuga kuko muzi ko kuri Karumeli bagaza bagira umuriro. Muzi ko bagaza bagira umuriro. Ariko umuriro wa feke. Habe na hazana manga hano zana manga. Je nagezeyo. Abakonikoni baha abapfumu bahoza batsa umuriro. Bavuga Imana yabo umuriro kaka. Bakavuga ngo iyawe nitasa umuriro. Turakwereka. Hari umugabo wagezeyo kuja kubwirizayo nyina atazi kwatsa umuriro w'Uwiteka. Kuko Imana yaravuze ngo muri biri mijuru by'umuriro. Iyo utazi kuwatsa rero abamasayi baragukubita. Ahimbaswe. Kuri Karumeli batsaga umuriro. Eliya rero yazamukanye umusozi imbaraga zose z'Uwiteka. Aravuga ngo Uwiteka we uyu nzamutse umusozi. Tubana uyu munsi. Ngo bamare barajaho barananirwa Eliya ajaho nyuma akora ibintu murabizi byose ariko aja kuvuga ijambo rimwe gusa. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Kandi bimenyekane ko ari wowe wantu. Kandi ngo abantu bose bamenye ngo ko ari wowe Mana. Asifiwe. Umuriro wamugira gutyo. Abantu bose batasha bari kuvuga ngo Imana Eliya niyo. Muzi cyatumye abakonikoni bakora ibintu byose ntibikunde. Kuri Karumeli Eliya amaze kuhagera nta burozi bwakoze. Ubundi y'abagabo bazamutse umusozi uburozi ndibukora. Ese muranyumvise? Ubundi abanyamasengesho bazamutse umusozi bagahurira ahantu mu masengesho. Uburozi ndibukora aho ngaho muri iyo quartier ntibuzabukora. Duhimana. Asifiwe. Hallelujah. Impinduka ziraba. Abantu bose bataha bamenye Imana. Bataha bamenye ko muri Israeli hari Imana. Yego. Abantu bakongoboka kuri Karumeli. Amateka kuri Karumeli muzi kuntu yari yagiriye abantu nabi. Abantu bose bataha bari kuvuga ngo Imana yari niyo Mana. Abantu barahindukira imitima irahindukira. Asifiwe. Kubera imbaraga zo ku musozi. Amateka kuri Karumeli n'uyu musara cyahari. Mu isezerano risha rero twasomye ngo Yesu. Murebe Yesu. Yesu si shefu. Si we mukuru w'abakristo. Ngo yirirwaga mu rusengero ariko abwiriza. Ngo bwira n'umugoroba ngo akazamuka umusozi wa Elayono. Ako musozi hari ibintu bibiri yawukoreyeho ndashoje. Bwana sifiwe. Jambo rya mbere kuri uwo musozi niho yatsindiye Satani. Timuzi ko Satani yavuze ati ibintu byacitse. Uriya mugabo ubwo yabasambutse uriya musozi. Batukuneza akanje karabashye.
muzi ko yagiye kumugeragerezayo amubaza ibibazo bine amusubirisha ibindi bine Yesu amutsindisha ijambo ry'Imana. Satani aratsindwa ariko yamamubwira ati hari umusozi nzogutsindiraho, uwo musozi rero ni uwa Goligota. Duhe Imana icyubahiro. Asifiwe. Aramubwira ngo ko ndabona icumu rizagucumita ngo amare rero. Asifiwe. Ngo buce kandi umunsi umwe ako munsi uzunezeza nahomje bitaramo inzande ba muri bibiri yataramo nahomje ico ngiye kuvuga naragihomje kubera kinje ntabaye muri ico gitaramo. Umunsi umwe ngo Yesu yamabwira yamakora kuri Yohana ngwino nyine, yamakora kuri Petero, yamakora kuri kundi wa gatatu ngwino hano, hajya si Yakobo, Yohana, Petero na Yakobo, nimuze hano, nimuze tugende. Abajana hehe? Abajana ku musozi, abajana mu gitaramo, ngo bazamuka umusozi, ngo baragenda, ngo bashike ku musozi, ngo hama haba nkarido, hama hamanuka abagabo babiri, Eliya nande na Mose, bamatangira kuvugana na Yesu. Aba bagabo baraha ngo bakabara bibona kandi bakubona ibintu bihabikoreka, amaze ngo barafashwa, baranezwa ngo ubwiza bw'Imana bwaburutseho. Noneho ngo Petero aranezerwa ku musozi bari bagiye guhonja ubwiza bw'iki ku musozi, niho twaduhonje ubwiza bw'Imana. Rero ubwiza bw'Imana ni bwiza, ubwiza bw'Imana burarengeye. Duhe Imana icyubahiro. Amakuru bariko bavuga na Yesu na Eliya na Mose, bamwe bariko bakorera misere prise, ariko ngo bariko bavugana amakuru yo kuzuka, ibyo kuzuka. Yesu niyo mpamvu batashe ngo Yesu arababwira ngo mucece kigende kiragera, ntigigwira umugire wo mubibwira. Duhe Imana icyubahiro. Ngo buce Yesu baramufata mu gashamba k'Getsemane, aja mu rubanza. Umunsi umwe ariko yarabivuze ngo nimaniko hejuru y'isi ku musozi, nimaniko hejuru y'isi ku musaraba, ngo nzirehereza abantu bose. Baramuzamura inyabihanga ku kantu aho ngaho ku karenge gatoya kari aho ngaho, ngo amaze ngo bamushira ku musaraba, ngo mushire ku musaraba bamushira hejuru yirengera, antene birazamutse. Duhe Imana icyubahiro. Wamari avuga amagambo 7 ariko irya gatandatu aravuga ngo byose birarangiye. Ibyarangiye nibiki? Cyambere cyarangiye ni urubanza. Turashima Imana ko itagifitanye urubanza n'Imana. Bibiri iravuga ngo abari muri Kristo Yesu ndateka bazacirwaho, ngo witeko ry'umwuka ryatuba tuyiteko ry'ibyaha n'urupfu. Niyo mpamvu rero nta rubanza tugifitanye n'Imana, kubera Yesu yazamutse umusozi Goligota kugira ngo aje kuducungura dukureho urubanza. Icyakabiri yaduhaye izina. Turashima Imana ko dufite izina tutiswe n'ababyeyi, ahubwo twisizwe na n'Imana. Kandi iryo zina naratangaye, ni izina ryanditse ngo mu gitabo cy'Imana, ndetse ngo nitunagera no mu ijuru ngo iryo zina, ngo buri muntu wese azahabwa iryo zina, ngo kandi iryo zina ngo umuntu wese azarihabwa, ngo ryanditse kwibuye, ngo kandi iryo zina ngo rizamenywa na nyiraryo gusa. Niyo mpamvu abigishwa umunsi umwe Yesu yabatumye arababwira ngo nimugende muje kugira gute, muje kwiza abarwayi, ngo baza bari kuvuga ibitangaza ngo byabaye. Yesu arababwira ngo ntimwishimire ibitangaza byabaye, ngo ahubwo mwishimire kuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Umunsi yabwiye Mose aramubwira ngo uva imbere y'iryo teraniro ndirimburi. Mose aravuga ngo kugira ngo ndimburi urimburi iteraniro, ngo ahubwo banza unkure mu gitabo cy'ubugingo. Muzi ko ku musaraba ku musozi w'Goligota, muzi ko ariho twahawerewe izina. Muzi ko iryo zina ritangaje, iryo zina ni irihe? Nirya Yohana yaravuze ngo yaje mubje ngo abendi bagira gute, bariko bamwemeye bose bahaye ubushobozi bwo kwitwa abana biki. Turashima Imana ko turi abana b'Imana. Zamuri Imana ishobora himbazwa Yesu. Haleluya. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Nitumara tuvuge ngo turi abana b'Imana, icya gatatu ngo nuko twakuha umuvumo. Turashima Imana ko tutavumika mu izina rya Yesu. Amen. Mwakira umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mwumve mbabwire, gira gucika ikiganza cyawe. Hallelujah. Imana iguhereza umugisha. Kubera ko imbaraga zo kumusara. Bwana asifiwe. Ubu dufite ububasha bwo guhesha abantu umugisha. Kandi njyewe nigeze kuba umunyamuvumo. Ico gihe ndari kera. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo kera nkirinjije. Ngo ijoro nabikoze nkirinjije. Ngo ariko narababariwe. Duhe Imana icyubahiro. Akira umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ibangu zamura ikiganza cyawe. Zamura ikiganza cyawe. Hallelujah. Nahimbaza umwami Yesu. Amen. Ngwino dusabira abantu umugisha. Ngwino duhesha abantu umugisha. Abantu bagomba kubona umugisha kubw'imbaraga zo kumusaraba. Mwumve mbabwire, Satani yaradupondekanishije
abantu bakabaho mu bwoba, abantu bakabaho mu buzima bwo kutagira ngo nuko. Umva nkubwire umugisha none aha ngaha ugomba kuwutahana kubw'imbaraga z'igorigota. Amen. Yewe waye lekoro muzi ko tugiye guca imigozi aha hantu. Bibiri iravuga gute pastor? Bibiri iravuga ngo ni byiza ngo nibyo igikundi ngo ko bavandimwe bagira gutura n'abahuje ngo bimeze ngiki amavuta y'igiciro cyinshi, ngo bimeze nk'amavuta y'ikiwe igiciro cyinshi yamenwe ku mutwe zehe wacu ngo igiciro cyinshi ngo yamanutse ku mutwe wa Aroni. yamanutse ku mutwe wa Aroni ngo agatembera mu bwanwa bwe ngo akamanuka no ku misozo y'imyenda ye ngo bimeze ngiki ngo kuri kime cyo kuri he Kerimoni. mwumva akajambo kanyuma nashakaga ngo kuko aho ngaho ngo niho Imana yategekeye umugisha. Muzi ko uyu munsi wa none matendo ya Mungu yapita fahamu. Yego. Ni nani ayaona wazi? Lakini najua mapito ya Mungu. Mbivuze mu Kiswahili ko mbivuge mu Kinyarwanda. By'Imana ikora ngo biriga gute? Biradutangaza. Ngo ntabagira gute? wabimenye ko uko gakunda hanura nono. Ninje ngo mu buhanuzi ariko bwa Bibiliya bw'indirimbo. Ngibyo Imana ikora biriga gute? biradutanga. Kera ko ndahanura. Kukera ndahanuye. Tera hanuye. zamura amaboko. Aho ngo niho Imana yategekeye umugisha. Yego. Muzi ko aha hantu. Yego. Muzi ko aha hantu turi. Dollar. Balenge selegro. Angri maringa risalo. Muze mbabwire. Nukuri kose ku Imana. Aha hantu Imana yategekeye umugisha. Amen. Fata Bibiliya ko turakora
sinababwira ngo turi ku musozi Ego. aha hantu niho imana yategekeye umugisha noneho wafashe bibiliya fata bibiliya pasiteri fata bibiliya uhaguruke noneho ahimbazwa yesu noneho mwebwe uraje imbere mwebwe gusa muzamuke bibiliya iravuga ngo muzakandagiza ikirenge ngo aho nahanyu ndahabahaye noneho kubera isaha zirasa n'izigeze wenda umunota umwe gusa tube turabishoje uje imbere bagukurikire mugende hariya mugaruka noneho nahimbaza umwami Yesu Amen. nahimbaza umwami Yesu Amen. kandi uyu mugisha w'uyu munsi wa none ubundi gasiba ibiti n'amabuye ahubwo ni mu ngo zacu umuntu wese agomba gutahana umugisha Amen. kubw'imbaraga zo ku musozi Amen. haleluya usare mbonye imigozi hayikutagurika mbonye ibintu biba bicika haleluya nimugende ndatinda mukurikire bishop kubita binangasha Mariya wa pasiteri bose twajyanye nimuze hano dupfukame bapfukame bose nimuze niyo waba urwaye ngwino dupfukame hari impamvu yatuzanye Yesu wae. koraho